Tūnoana na mau ngā whakahita e rua te whenua, ia koutou rā kangaro I te reo. Ngā manu whititua, ka wai o tō ngāini, ngā mau tōko noa, o ngā whare maere, ao tātou māsu. Ngā whare kura, ngā mohoana māre kura, e pua wawai e tātou hoa kirangi, I hoa kina mai e te kai sātu tātou, ngā tātou maha o tiki tiki oi. I nuhi asu ai koutou te humamate, e te tapu o tua whakarere. He au paka paka, he au maha maha, he toki henga henga, he toki tā wāhia. Ka pāki moho, ka pāki tua, ka pāki a kāne. Kei te kauri tai are are, kei te kuru tāre rewa, ke tapu I howhakarei ai te rangi, e tāhe kei nuku mai ngā iwi. Ka tōa mere mere tū ahi ahi, ka ki te ake ngā whetu. Whetu au, whetu marama, mere mere tū ahi ahi, pare ārau, te whetu pauaru. Nā reira ia I kōpare ai tōna matenga, he taua, he mai, e oki oki. Kei te mana whenua, kei te hikaroa, kei ngā kaipupuru I te mauri, o tā tātou kaupapa, tēnā koutou. Tēnā koutou, e ngā ringa kaho te manaaki, o te tiaki, o te aroha mauroa, ko tēnei te haua te mihi, kia koutou katoa, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou katoa. Mā te korora Māori te kāinga ka pua waia ki te reo, mo ngā maramara e heke mai ana. Kia kotahi atu rā ki taku whakapai, e whakai katoa ana hau ki tēnei whakatau. Ko te piko a te mahuri, tērā te tupu a te rākau. Kia whai wāhi atu au ki tēnei whakatauki, kua wāhia hau I te kaupapa nei, ki ona wahanga e toru. Te kaupapa tuatahi, ko ngā pakia ko te rākau. Ko tēnei wāhanga, ko te whānautanga, ko te tupuranga, ko te taiao kānoho, ka tupu te tamaiti, ka mutu, te rākau nei. Ka tahi, ka rua. Ko te kāhiwi o te rākau e tokotoko ana ki runga. E tangatanga ki te rangi e tū nei, ko tēnei wāhanga, ko ngā tini pānga. Ko ngā pānga reo, ko ngā pānga tikanga, me ngā pānga mātāpono, e motu henga e te tua tēnei rākau, puhi tai ore ore, e tū wana I te hau, ko hengi hengi. Ka mutu, ka toru. Ko te kauru e ke hoana ki ona ko tihi tihi. E mahu tāna ki te rangi, ko tēnei wāhanga, ka whai wāhi atu ki te ana mata. Ki te mata pai o taku whakapai, mā te kororo Māori ki te kāinga, ka pua wai te reo, me he manu koe koe, me he manu kete kete, me he manu kū kū, ki tēnā kaupeka, ki tēnā mangangatanga, o tēnei rākau kauri tai ore ore, tōtara haimata, ka katanga puriri o taia mai. Uia mai te pātai, me ko waira ahau e. He uri no rāhiri, ko tau rā moka ki runga rā e. Tū nei a hoki a ngā whakapau karakia, ko te kawa rāhiri, tērā te paiaka o te riri, te kawa rāhiri e. Ko ngā pakia ko te rākau reo nei, ka tohia. A tohia ki te kawa nuku ki te kawa rangi. A tohia ki te kawa kia rere. A tohia ki te kawa kia tika. A tohia ki te kawa kia Māori. Kia turu turu wā whiti waka maua kia tina. Tina, haumie, hui e, tai ki e. Mā te kororo Māori ki te kāinga ka pua waia ki te reo, mo ngā maramara e heke mai ana. Mā te kāinga ko ngā whānau reo Māori, e whakatoi ngā aria kia tāmoko I te arero o te tamaiti ki tōna reo Māori. Ka whakairo I tōna hirikapo ki tōna ao Māori. Mā konei, ka kohanga reo Māori, ka kura kaupapa Māori, ka whare kura, ka whare wānanga, ka rangatira reo Māori, ka puta ki te whai ao ki te ao marama, ti hei mauri ora. Mā te kāinga ko ngā whānau reo Māori. Mā te kororo Māori ki te kāinga ka pua waia ki te reo, mo ngā maramara e heke mai ana. Ko ngā kāinga ko ngā whānau, o e nei rautau, he raukura ko puta I te whanaketanga
o te kohanga reo, o te kura kaupapa Māori, ko whānau mainga te koutou, waru te kau, iwa te kau. Nā, e korara reo Māori ana ki a rātou tamariki. Aha koa te ki mai o tā tīmo tika retu. Ko te toko iti, hoki atu ki te whakapau i a rātou kaha, ko te toko maha, kaore te aromai. Aha koa he itinga pipi o aurere, he wai ū tangata tēnā. Hei tā ko ngā tūmanako, kōrera Māori kia tātou tamariki, kei mau, Māori mā. Ko ngā tūmanako, ngā toa whakaihu waka, mo te matatini, rua mano, tua ngā huru maiwa. Ko te nuinga, he raukura no te kura kaupapa Māori o Hoani Waititi Marae. O tēnei reanga, te reanga rauara reo Māori. Ko tēnei reanga, he toa reo Māori. O tēnei reanga, he taua reo Māori. O tēnei reanga, ka korero Māori ki te kāinga, ki a rātou tamariki. Mā te korero Māori ki te kāinga, ka pua waia ki te reo, mga amaramara e heke mai ana. Te tamaiti ako na te korero Māori ki te kāinga, tūngia ki te marae, tūngia ki te ao, tau ana. By speaking Māori at home, our language will flourish for many generations to come. I look to my past to gain traction for my future, as the survival of our language is part of my mission. I'm fortunate that my upbringing and language was at home, where I was nurtured and groomed to be a speaker for my family. My grandmother Katarina Heke was the pillar of strength of our culture and language, and was the beacon of hope that through the concept of tūpuna and mokopuna, the transfer of knowledge at home is inevitable. She would address me by my tūpuna name, Iriha, to which no other, to my knowledge, would. She would also refer to me as koro, being the term used in the Northern District for young man or boy. She would say, nege koro. She was also a teacher at the local kohanga, where the role was well beyond its capacity. However, me being her mokopuna, she insisted I attend, and the following Monday, I was on the kohanga van. I got the best of both worlds for my kuia. By speaking Māori at home, my language has flourished, for I am the generation to come. And here I stand, humbled that I am able to speak in my mother tongue, te reo Māori, and also in the English language. One of the results of te reo te kāinga, also known as te reo koniahi or te reo kaiparawa, is we sometimes get bilingual expressions such as sure marika or must be rā hoki, or the recent singular prefixes of just, cause, and so. In an informal setting, this may be allowed. However, in a formal setting, we do need a standard. By speaking Māori at home, our language will flourish for many generations to come. Professor John Moorfield, or more known as Te Murumara, a name given to him by the late John Rangiho, within Te Ao Māori, argues that the revitalization of Te Reo Māori is about encouragement of people to speak the Māori language. But it's also assurance that the Māori language must remain a living language, meaning it is used in a wide range of domains and in as many contexts as possible, which begins at home. Māori language revitalization for Te Wharehui Amiroi is about a person living side by side with the Māori language. Te Wharehui was born at a time where everyone in the valley spoke the Māori language. As a young person, every minute of his waking day was spent side by side with the Māori language. However, in this instance, and in a modern day context, the quality and standard of reo at home may not necessarily be at the caliber of what it once was in the time of our tūpuna. Tātimo Tika Retu states, we must make sure that those involved get the pedagogical and linguistic assistance that is necessary so the knowledge and reo that is being fed to our children is tika. Therefore, in my eyes and ears, all of these aspects are mainly and mostly implemented at home, where it would be taught by our parents or wider family members, and perhaps developed in the further educational system and pathway. According to Te Puni Kōkiri, the Ministry of Māori Development, related to this is the finding that nearly all highly proficient speakers acquired their Māori language from their parents or other family members, with other inputs such as hui,
schooling being much less influential. These findings again show the key of how intergenerational transmission is the key to language acquisition and quality. To summarize my overall content of my speech today is this. 1. The upbringing, the influences, and the environment the next generation are exposed to will determine the views I have on this topic to being either correct or false. However it may be, by speaking Māori at home, the language will flourish. 2. Due to a generational shift in focus, belief, and desire to uphold and develop the language, intergenerational transmission of culture and language is to maintain its paramount, which because it'll start at home. 3. We all know the real house of learning is at home, and the real teachers are our parents. I conclude with a quote from Sir James Henare that the language is the life force of the mana Māori. I extend this idea in my own words that the life force of the language is at the tip of our tongues and in the midst of our living and dining rooms. Kua tawhiti kē tō tātou harenga mai, kia kore haere tonu. He nui rawa mātou mahi, ka kore mahitanu. Māori mā, kōrera Māori kia tātou tamariki, kia ora.